Atongeria na kariba kaunti ya Meru ni barachumirie kienine kia maili 3 Igembe Central kugwatia michuma kenda gutia Daniel Sniper uria woragirwe ni antu bati kumenyeka baria batirombire gukinya maili 3 ni baragwatire michuma tauni mwanya kuonania ngwataniro ya guchwa kioto kia Sniper bakiaria ni boritie rwangirwa nthikiri kuthithia mpwe gutigira nja ya Sniper ikuona kioto nkurukiba ugete Sniper atethi kwa mwankariria oragi bakagwatwa na kurugurirwa nthitango. Marion Karugi na ripoti iji. Twekiani nekeke maili 3 arais tore chonde ithithe gwa Chiembe, Nyambene na Meru ngai. Atongeria mwanya ba kaunti ya Meru ni balolete mwaka na njira ya mwanya tayo kuririkana mututigi Daniel Sniper nchamba ya mitandao irayoroero kinyumo ni antu bati kumenyekana. Baba toweta nonto bwa kioto kia mwana wetu Bernard Muthiani Sniper ura worwerwe na njirete agirite mwathani baba twaromba we withagwa kiao wotwikite tukinya mwaka yu muthia tariki 31 kiroto kia Sniper twana twawe na mweguru uraraurite nethe na ina antu ba Meru nembe na bloggers bonde ba Kenya na wasanii kioto kioneke ngai. Atongeria bario abunge na MCAs ni bawatanirite na urumwe na utongeria mangiri ya kirinde kianini kia maili 3 kuatia mishuma ya njira imwe ya kuririkana mututigi Sniper. Basi umirite na mwambo yumwe kuruira kioto kia Sniper na kuuria rwangirwa Sonkoni ni ruthithia na mpwe kumenyethia Meru ni baubongo borwere Sniper na watho boyukie mukondo. Turwa justice for turuire rororore Sniper twamurikana arari na twamurikana ari akwatwa tukaibanga Sniper tevikwa turenda kwa twemoyokia tariki 13 nja February ake akwenda mumureta watu atumuke senate Tata senate mumureta wandi yenu totoke tariki 20 tumurete ndene ya county tobere iwarutera medho warutandwala warutorome warutabionde yokia nibore bimingi justice yero karake kwa delete muntu kwa DPP nareke kwa mega natwira umubuongo atiri muntu awitwa neta nuwonanire noe akona na muntu uri inabetire abawita na uri ni atawakarirwe toni antu batumethete mustari kana ni atakokwenda kwe baiko kotini nebu jitoro amagia Meru ekarwama onto tarwa Meru biashara chonde katwete ndisi ai kanya babweze uchunguzi na watu kwenda kura ndisi ai ruare na DPP katu kwenda obere itare to baete ile we expire na ile yakule kuthira na kuma next week tweba mwanga mujo next week bake akwendra batatu ni baba Sniper na watu wa justice Meru biashara chonde twechiro amia mwanga tukora tukona ntobara baba Sniper ni arabona niti muthuro yu munene iururia ikukia Sniper na kuwa mwirijo wawe chotethi kwa mwanka haki yoneke MCO Sniper ndenda kuria Kashmir ya muntu orwete ng'ombe thenji arembiana ngiriana akashimira muntu orwete Sniper te akorwe arembiana ngiri 20 ndemukwaria meke ingwatika ndo tekira kama tori ya meri etano kana meri 10 lakini ndo orwete Sniper kada bata wato utokira toma baka utuma muramo to ari nako nyato te aterete bato toreri to komenya iba ko betheria te no ndo kya gwethera supo mioro no wetere no wetere Sniper aramweta kwa mweguru wake na akuwa katweterete na ituise supo mioro aritangwe kwa ngapa na kawira mwangaza ngwe blog etethira no ekendelea na munduro kwa ndege mtandao tewe tegekeigira ginyera kuoro wa bwendegere mu mtu andege mtandao kutoka kuoro hapana na mtu wonde mwike kwethera thirikari ne akawetwa ndwambere gumbere nyawa to aite resign au me ofisi na chieto ila chito fund na mbeja chieto to bara boro Sniper kabue o de mwe corona de nana bakwa morungu no to banduke iri ano to mimerere kwere yana morungu ro bakune kampu mairo ba jara bakaumaira ko bare ha o te mwe koro wa tonya matane te otijoro ro ba mwana na bokari i bakana tema wa mama
Kiongwana ki kitigwithikite ntesi ya embyake no bukinya kariba nkubu gicioni kia ubunge kia South Imend baumirite na urumwe kuatia mishumani kende kuririkana mututi Sniper na kuromba kioto kiri family yawe. Turemerwa gwita kunjoin antu betu barabai mairi ithatu na ndenda kuga tutirimene antu kwena arua in solidarity na antu betu barabai mairi ithatu antu barabonde bagwitia justice for Sniper. Nende twanjiritie maisha na baraba kwenda ututhiria kindly ituboromba kinya twamenana kinya thatu tekwangiri ukayukia moyo wetu ukuyukia moyo yo mutigaire Sniper ura arari na ana baramwita baba arari na mwekura mutegemea nari na brothers nari na sisters nari na chiari narari nya na chore taika bakurira na bairira ni untu bomuntu urombete kwithira kana antu bara wombete kwithira bakiukia mwire wawe kuba tuti kuria our security apparatus ni bombe kwithira bakitwa justice ya our friend Mutigaire Sniper nikena tuinde tukaomba kwithira twina that constitutional right ya kuitia express na tukwenda tukiaria ikethirwa intentions cha barabara oragire Sniper irari gutugwaya kenda tutiaria kairi tutikira if anything ninya bara twikire and we have a constitutional right to politicize koma tujara tukona jatete tabwaga tukauga. My brother Sniper imbizi ari ori no tutagerete ari ori no tuigua kiriro kira tukurira no kigua kira ngukuromba my brother Sniper ukarest your soul your spirit disturb antu bara bonde nuntu no bamenya bara bakuragire mwanka baumire bongwa baugigwa boragire na tukwire gikuo giaku igitwete more resolve ya go fight for justice irora fightaga. Kwaheri na uende salama, Mungu akipenda tutaonana tena, Mungu akipenda tutaonana tena. Rest in peace our friend Sniper. Kiripotera Wero TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenyua.